Kedamtang patu minipai Graciarni Arnitilia Pormalom Karbi Senior Citizens Forum mate Karbi sar Anghang Amai tumpen difu Karbi Club asahema long Pherangke mai papon Pherangke mai long kijai ponke non nang kiliji pai pa chikloni pai inkoirai siarni Karbi sar Anghang Amai mate Tetan Conference bi ponji po alam the paklang pon adim laki rangsta sar po auditorium hall lurulang solong si bi pon pu Karbi sar Anghang Amai mai pu Padma Shri Awardee Shri Tanesoring Tipen Lamthe Pachinipon. Alang lipen puthot Pachinipon ke la solong nilitum kachopha pon lake aluisar poman pengpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulram Ronghang lapen phapang yang MP Amorsin Tiso lapen manpeng alui surjorong par pendanglok MLA EM MSC tumhan chopha pon lo puta Karbi sarang hanga mai pupen Pachinipon. Puthot pachini mate kachoro pon tapado lake CM and kachichak pon non lage dobom Karbi sarang hanga mai mate Karbi Senior Citizen Forum matuma phan ahem ki kimpi pendang lok arta ke do sar pisar pu tum phan panong si chiri pharo po long le tame pek pon pu lapen ladak hostel ki jui ke lang adim medical facilities pendang lok kapre awar sa tame selam pon pipu pulam the nang chichak don lo pu puthak choro da pajer pon alang litu mamoto la keja simet ke sar botor hut non hem ki do pente la punon zon kai ke ta kaching ke tan pen ok pran la pen kaching ke tan pen kai ke kamatha parjang jia phansi la so mai seng ponta puta mai pu in ben Pherangke thengno nang jai don arun thu kong chun bang pi sima rong hang pi pen pachini pon thu ke non nang ke leji inko rai CRni along ka pado ponji ke cheng si ke flag hosting la that pen free medical check up for old age people la pen anarlo meeting da medopo dan adun tu cultural events hai hui ki bi ponji puthak Pherangke thengno na pachini dun Pini ladak Karbi sarang hang Amai laso Amai pini kethomang deng laso executive committee aisap lo pini doig lo laso sarang hang Karbi sarang hang Amai ke damtang encourage free ciklo surini lo encourage anengkan si diltum sengik lo lapen laso Amei kijalin pon je phan ke nili phan mate dorsoring tie phan si maipu bagi lo lapen working president paisa bangke agai chandrokondo terang phan si pegik lo pasang taksi kongsun bang tamne Karbi sarang Amei kongsun bang pi lake agai pi simarong hang pi phan si pi lo lapen alogot laso kecerap je phan bangke Professor Bernard Rongphar phan si pek lo pasang taksi litum vice president tadu vice president ke Sasikala Hansipi Bosanto Terang Kirla Baidu Kirla Teronpi Singkro Hemari Tokbi lalu tu masih Dunmai Pu Isap Arpu Pek lo asal taksi laso Karbi sarang hang Amai phan mesen pen kepaja ponlina phan laso advisor Isap BD sar Isap bangke chief advisor dan BD sar po Isap phan ke agai tenjing inti phan sipilo lapen tu ke Harsing Teron Bosanto Terang lalu tu pasti nonongko ke amen piglo lapen nilitum hasor ni bang bom si pini ni anamang ke thamang deng executive committee de deglo besen mi pun pen lapen pini la Amai ke dolong bang ke mainly ke litum ke bang jiar ni la International Senior Citizen Day laso ke talon dia fansi litum chengwai eklo laso chengwai along kumama fansi litum ke hangjima chief guest hisab but guest honor hisab lahai bang tanil tu amen chengwai chengsai pen samen chepathik pon lo kasi mua porni ke bang ji non ke bang ji 21 mate encourage laso Agost sa ciklo 2025 asal ni si talon ji
Arni as ini tum dak Karbi sarang hang mai penta asor ni kita lam ponje phansi chisiklo as in besen mi phun ben aso Amai long na pa tong nje phanke ini tum che honnai honorable chief executive member Dr. Tularang Rong hang penta chief guest sai sa ko cho hang ji aso kema tha pondu la sa si ile tum che guest of special guest of honor hisab ke itu Karbi long to ma Karbi long district di Mahaso aso SD parliamentary constituency pen agahai Sri Morsing Tisu agahai MP panta itu hang jalam tu lasana raksi itu macam hona art and culture mate medical in-charge IM Karbi Autonomous Council sujorong pharmanda itu special guest of honor hisab ke hang itu asal se ke thege ding tu phan per organization tu phan KSA sebelah KCS lapen lameramai lapen rasinja song alang itu pada dak ke hang yalam tu apa si lasoni Karbi long ara ke tu ke sarhang sarhang tu di pu long tahu long tu me sarhang tu an same bakalia tu same nang ye tong je phansi je tu ahin pen joning itu lapen so Amai mate so international senior citizen so di ke padlalon ye bang kelake Rangsana Sarpu Cultural Center lulang solong sigi duji alam dulu la hadak si lasan si pati adim ta apa si lahai pen kadu weta lat dat la pen korti murti la pen ke thege ding tu man na yetong pet cha pasi nilihin pe chane reglo kardong Karbi sara hang Amai ke seng nang ko abak la pen lo munit ke saro bolong te nona pirthi nona kai bangke pisu asumar asu tum same akelo hoy tame puri po ada ma sakuri pe ne taklem po ada ma si pisu semen po angke ke donang ke sarpisa bura to chom tum dadu ba ja tum ke sara tem ke lang ba ave ke la hon ba ave ke do ke sung ke thak ke sung ke chu ke sung ason dadu ke chi ki thai nu ji apor ta ave bang ta khobor ke ani abang ta ave ama kai ma ta hem du ko same du pa jo ya son pa irthi de ke bang thang ta la vi la son si chama tha ta du si lahai akisunga boy ke boy pen osobar do same hoyto aja ka sumar ke ye po pang chelang por beta tum du ba do same durap thak da tum du ji me sita sarpi sarba tam lo pote asu bang si cha khana ko asu bang si cha khana ko sa lahai pen akisung le pa jok vek nai ba bang palista tum sarang ha mai long si je tong lo prote tum aprang pang arisu hotame kangteng chir hotame tum je tong ason thot ako bu thok je thek thulong bang dai si ini ga samdu apa adol don le dam le ching dam ver ba ching porta ve dam daun ida ji ke sara tem bang ke lak du bang de ke dam ge bang ka phri du la hai pe je pa jok je bang si neng kan si pen ba hop tai si pen ang bong jung si la sa mai seng lo plon te tum che tang long ji la pen anu ka prek li mi thang ke sum ke boy same bai li ke the ka hormu same lam je pa choi lam ki je pa choi long ji ini je pa thei long ji la hai phang sin ni tum la so asong ke seng ada ke political pen thang ke chrap ta ve ta mane la akasara tum dak wang po ame thang aning alam mame hirjil tok same tok thai to same mame lung tun thai ka to same mame lung tok thai same ba ko pene kitab kang puji pu same la hai la so Karbi sara hamai pan ni tum la so sai deng ji la ke bang ji ni same la se CM phang same ni tum churu nang ji CM long ta ni tum dab ik lo e Karbi sara hai apa sara hang Amai phan long li nang piji pulo na pinai ni pulo alang li ani ngarong pik along li ni tum phanang pipo pusi pulo la pa si hem pe ni tum phanang kim piji pusi ka che chak do lo ni ngarong pik lo la pa non la so encourage ni la so international senior citizen dia phan sami tum ka chong ni dam do ala in sornita asa phanta ni tum phanang ram di pulo la se ni tum Karbi sarang Amai ben Honorable Chief Executive Member Dr. Turang apan ninga klok ben choro ben kardong pajirik lo kardong ta frank first ni tum setong na bilo la gote la sarang Amai member to man di advisor pen dam si
alai nang chak meu ni to phan ala alai ding ja teng ke bigha 500 bigha along liang thik piji posipu la ben hadak mane all facilities la sar hu sar hang phan ate ki ju edim ba sega chelang abar sai la ben ako ke do ke thak apa khelu wing pengewang so di pho so ke bang song ke do thai bi plote hadak isi osel hostel ab dum hanak padu ye provision du posipu ase alang ligi chak teng belum te ada masih sob du ji ada ka medical facility du ji apa music school asal du ji mame stage pe performance natok pe masa klem nong ji la pe aku walking zones ta du ji apa na sa si aso no gardening ta du ji amasi ni tum la ke sara por ada dong si hem le du por we sa ju du selo prote hadak dampo hadak ke sara ru hija chitong chalam si chỉ khi tham long gì duy long gì làm luôn chế bắt chơi long gì bây giờ cũng mà mê Karbi run balim char gì bữa cái char gì sa mê anh Anghang tu chế bắt chơi long po asal habar sai lah busy pun sipu apa si ni tu meninggalong peak laso project dong si tu sukses lo belum te Karbi yang long di pulau itu dah sar susah apa kali kote Karbi yang long bahaya ben masa Karbi tu mana ko ke dua thai we ni pulau sama hadak dolong po sila ala project hetan so atre jung si paman thek pulau te Karbi saru sar hangatum age joy ba abar sai long po sing mata kasi lasan nang cha kapot ra project ke deng ponji pu adu long pon si ni tu puthot ni tu cheng hon nai chief executive member Dr. Tulira Phanta ni tu Karbi sarang Amai pen ninga klong mena kachuru pen kardom puthot pa jor theklo kardom ini tu mata yi je Karbi sarang Amai ke sele ke 1 year masih complete lah. Wifi sampai peneng na so international senior citizen na so adir ni bangke Karbi yang mong pen bahini sampai solo pen inut pen sopen inut la Karbi sarang award anoi la suki PG alam lifetime achievement la sab lo la suki PG separai pondo la se la daga bangke ni betum keceng milang pusame citation topo cash award dopo lapan aku memento tipo laso che parai pondo lata ini tung laso Karbi apa sar do pa sia man ki je phansi ne tung bori panji lapan aku laga nengan wang sa duarji apa si lata isi ini tung pini mana ke parai isi ke the dong ngteng pas ni tung malo ben non bangke tum pipu sik nang sor lo Karbi pu amen ci irchot citizen ke bangyar ta mitu pik lo asam level punoi state level punoi apen world forum punoi dupik dan noi litum mangi isia kesu non litum dak di punang dolo arong dolo mami sakuri amen pen dak dolo sumara sudah cepat hilo jalo lapen isia bangke hakuku pen ke duarong ta menang andu langsung tak si menang sakuri ke klaim pen hitam dak menang andu asila dak bangke asembe ni tum ke cheng bangke cheng det pen nono bangke very encouraging mane menang anatum nanga do dunji mas nanga ching tung tu sinil tum bangke dolo le pini bangke komre bangke mutai sia bangke dak economically very busy socially very busy dak adim bangke lamu se pini hitam menang anatum nil tum member lo kage nang dun ver pini bangke mame Guwahati mame ke la puson mame ke kithi ta ke jang ta la hai ki tum ni la sol mase ni bangke ke cetong nil tum bang koirat thongkep ne kep ni tum cetong han bangke oke asi aku advisor dan nil tum menang anak saruru si nil tum bangke en pon lo pa Anghang pon lo asi la so bangke isi ya semera bangke senior citizen takali pulo jasmer bangke citizen lo sarang hang de punda ka bangke ni litum citizen pon bangke lage 60 plus kan throk cap ke pleng pen abat an kala bangke senior citizen pusi nila la sinom 21 tarik bangke 21 bangke ni litum whole world pirthe thak pen inu declaration la pen ako kiting si bang Amerika long mating Ronald Reagan president 1988 lapen dak UN ulong se api aku adopt lo
Amerika ta celebrate pom la ke ong dung a date ke non pui tame la 21st August bang celebrate po. So lo gos nilitum katto ko bek pirthe long nilitum pache ton pon si nilitum Karbi sarang ha mei tame mon ke bang ji bangge nilitum celebrate pom po he la hai long don lo la penda ka bangge nilitum short term and long term bangge mu anong yang than pakalo apo nang kok ta haji la bangge long le felang katto ko infrastructure ala so pa develop ji pulang la apo nang ji la bangge la pen isia movement ason ba isia journey ason se non nilitum claim ponji pusining ha ta bangge asom tinamu itame Karbi akhe tum akhe supen koson si tum nona kai 21st century ahut Karbi akhe tum ta kesar atumi tame atela so atrena mangge non pirthe thak henupik West Bengal ke idung hello ada ke bridha munang le puason bridhashram chengelo Assam ta non lutang lo ilitum ta edon don chengtang lo dakta halas wat tren hidambom very negative trend dambom lo sila so logot non apor do pen ke do ko si ilitum lo bangso si organize way ate jasemera bangke society pulutang te ke thoma layer do mati rural society middle society lapen international society lano mati lasi Karbi tu bangke jasemera bangke non rong arup peno nang chik usi dak bangke mami sakuri mami contract asom tinam ponsi kereng dia pan dak nang dulo dak bangke middle society nang lupang cheng lasi dak bangke arong tin tam nang andulo sta arong tin nang lidami puitame organize kali pulo dak mangke cedam de cewang we rong cedam mati mame so that puita me cehon dunji mame kam klem le data cerab dunji daka velo dake nang pomarong sigi do me tum ka do chini to la bangke dak bangke mame birthday ta o durai na hala mame thielo ta o durai na hala la chelu lasi or socially ke non bangke pura lang nam lo pulo tante economic ka karon puno sistema karon puno la so bangke Karbi tumi tami si ke fire mi lasi non litum non kitur non akimi lo litum seng pon lo kesar tum pan het litum pangrum pon silo bangke ang litum apan ja semer bangke ni lipendang lo kadogo belo new life akimia life aku ke maintain pon pen sarang hang ate adong ong tema kelang rem kelang selet lason dotang lo non kitikak timupin la subang dum nucleus lo bangso family na dam bom lo banjar lo asila solo got kadogo be non health issue bendang lok social lo maga issue do pik kesar tu mage health issue bendang lok asom tin issue ke respect pe bendang lok dignity ke long le bendang lok nai hui koson si sarang hang tum an celang pensi koson si collective isi effort asa arja pen non apor ni tum koson si isi respectful isi dignity isi man peng longi ma society along lai bendang lok kadu ko be lapan new life pu bangga da bangga kreatif mami ke kobita toko mami ke lunjir toko mami ke cinema ke semar bom dolang he tum dolang hai tum hitam la so encouraging la so bang hitam ni tum so bangga isi life isi organization so pincong function ni tum kemang pon ja semer bangga lan lo lasi mo pia ko chathan punyal mu ulang cepar yang tang so bang tum ya hinia bangke long drone isia program lo is project bangke dolo la so ko ni litum pan dak Karbi club dak president secretary pang teman churu lo dak temporary office pusin teman pulo singwai lo as temporary office ang teman ka pek pot dak Karbi club authority apan kan moi teron la pen president secretary kadu members ma hitam ni litum hinten sarang ha me pe tame churu par pig lo dim klong na pek Memartung kan kadok belam bangke presiden apan working president ahin pen pina nije lo te neli dak isilam ke adunji puason lo la bangke non ke bangji 21st August la soran ini litum ke tan lonji ke observe ji la so ahu nilitum PPC claim ponji ma la se Pherangke bangke nilitum program hisab la si than pachini po hai adab ni tum flag hosting doji la pen flag hosting apia bangke ni tum la senior citizen atum phan mane health check up padu ponji free health check up padu ponji lalo la pen ke la sopen api ni tum meeting padu po la celebration a meeting le la solong moheta than lo je ni tum aluhi ke chopaji bang chief guest ke Dr. Tuliram Rohang
Karbi Autonomous Council Honorable CM alang pan hang lo chief guest lapen ke special guest of honor ke nitum Honorable MP Amar Singh Tiso lapen ke nasong pen apin tum art and culture lapen ke medical laso EM Surjo Rongphal alang li phanta laso ni tum hang ponji puse mata lapen local MAC hisap juniti mongophan tum open MLA bida sing leng phanta ni tum hang pot cho hang ponji puse kemat guest of honor hisap ni tum hang ponji puse ke cheng wai pondo lapen ke la local MAC ta do pola solo lapen kapre tum jong se la CM logon nangdon putela an tum phanta ni tum bang ke most welcome lo lapen ke la sopen phi bangke ni tu matha bangke ni tu ma ki sarang ha atum mane aning paceparong je aphan mane sia program tani tum ke deng pondu hala bangke bene function cultural function ni tum patu ponji pusi mata kumane bangke lun po kumane bangke bene poem recitation lahai patu po ba kapachelai pusetame balason mane program exact mane la so program bangke non mat ke ni tum la dupo pu bangke final kuri relang putai bis tame lahai sini tum bangke mata pondulu hoiti hala so program long komane bangke o e health aphan kene ekdom kangnek pen la so program ta padunang pulote la sonta padukok ta tek jola lahai lo tase la so pen apilo pulotang te bang ni tum bang la so program kang ton seta non la so program judet pen pa leni litum ke do joy ji ke kalilo tum continuously mane tum ason program ke deng ponje bansi ni tum bor ipon pu sema talo pen ke nili tum pan non amat ke CM sar bang ni tum han longle nang people pen project mane thita na pola bang ni tum chang lo vice president bang ke susikala han sepi khirla teron pi sing kru emari togbi lalang tum lo general secretary bahini sini tum bipon number 1 ba sima rohang pila number 2 ba Bernard rong pharlo lapen ke la son tak si finance secretary ombika rong pipi lapen ke sonsing togbi phansi pi arpu piak ponro pen office secretary bida sing ingti lapen hukur sing rong pi latom phansi arpu piak ponro pen advisor rang bong bangke tenjing ingti abangke chief advisor lo Elvin Teron Dharam Singh Teron Har Singh Teron Puding Terang Nobin Terang Bosonto Terang Bharat Kumar Timung Lawrence Ingti Long Sing Timung la an lo la nona mat ke la pen ke la so pen ni litu maku ke mat hapon dutula o lukhimai lekthepi ta dula la pen la so pen aku bangini thombak aku ni litu kang indak pon thuji phan ni tu mat hapon la an lo ni litu la sini la an si pachini chalo kardo